Id-deputat Prim Ministru Ian Borg iddeskriva l-gidba faħxija u l-kampanja negattiva tal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-Fuel Hub bħala non-story. Wara il-libtant pompa l-4 f'sinar qudiem sala nies Robert Abela xejjer dokument biex jattakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista tal-Fuel Hub għas-servizzi ta' bunkering, proposta li ntlaqet tajjeb ferm il-Forum Marittimu Malti, Ian Borg ħassu skomdu immens biex iwieġeb għad-domandi dwar is-suġġett. Kollox beda wara illi Robert Abela testualment qal li l-akbar kontrabandist fl-istorja ta' pajjiżna preżentalu proġett simili u maċċettax. Ian Borg jarmi dak il qal Abela u ddeskrivih bħala non-story. Wieħed jara x'inhuma il-fatti li jiċċirkondaw din l-istorja jew il-non-storja hija ngħidu hekk u x'passi wieħed għandu jieħu jew x'wieħed ħa miż-żewġ naħat. Net News taqsa li d-deputat Prim Ministru jekk hux normali li Prim Ministru jitkellem mal-kriminali kif ammetta Abela stess Ian Borg lanqas rid iwieġeb jekk hu rax l-evidenza jew xi dokumenti li allegatament għandu l-Prim Ministru. Temnu li qed jgħid. Nistikja mar-risposta li tajt. Temnu. Lill-Prim Ministru nemnu. Lill-Prim Ministru temnu, ma kif temnu? Rajt evidenza? Rajt biex temnu, rajt evidenza? Jiena qiegħed nikkampanja fuq il-programm tagħna, naħseb illi Għax hija allegazzjoni gravissima, gravissima hu. Inħares il-qudiem biex nara x'affita fit tagħmel kaf tal-Oppożizzjoni ħanara anke. Imma temnu, temnu. Imma rajt evidenza? Rajt evidenza? Ma ġibnix, rajt evidenza. Fej jidħol it-turizmu illi qegħdin jaraw li ħajkunu qegħdin jagħmlu dawn il-proposti reali. Bid-deputat Prim Ministru jibqa' jaħrab il-mistoqsijiet ta' Net News.